Hello Ghana for your mobile kwaba esade mobile inside GH. So yes abusia so for my Pep Donkor what dikan ababontin ababetwabo Mmrantiehene na abusia ogusu twabo Mmrantiehene no na chese ordinana brown and revenue su bempa ede omofra na enyasem ketwa ni na fansema chese ekoso between ono so for my Pep Donkor and Naana brown entema chese Mmrantiehene ede na no betu mu a chese obeka se so for my Pep Donkor beka se woma Mmrantiehene strong warning na nyane last share ana chese wankofa ni video ankwankotena ni page na chese wankankoma no college na ankwankodi tem na nipa na wokwama no chese onipa no onhyeda nye nipa mu biasa ma chese wodi Mmrantiehene ese di Naana bro atemie pa na abusua na enyasem ketwa na abusua Pep Donkor didi atemo bedi Mmrantiehene no ode Naana brown eka ho bi na ensam okafa Naana brown ho no abusua na enyasem ketwa ma chese kotwetwen revusu bempa Naana brown ensem bi esaba betuma na enyasem ketwa kradi na efa warning bi a chese Naana brown beti so for Pep Donkor na ochiremu se hweyi onhweyi na wanfa one ne kunu asem ama betena social media ono kradi anko beti ase but onim no de ne kunu betena social media be gu ne kunu ho fi anaso oba be gu na ware ho fi a dwuma di bedi no enya asem ketwa Pep Donkor da asem no kokan ya chese Naana brown be man na sa wone no Pep Donkor be chirichiri mu se Mmra revel su bempa ko gira na asori dem ekoka se Ghana need Ghana president patient mensa eba no ho besra ne nasengo edi triwi ebefefafa ne na ho no a chese na oka na asori dem eno ana chese Pep Donkor ba bonte na ne buofo be kan na adwenkyere revel no su bempa na wo kyerem se enye de wuhia ne de wuhia no ene se obeba bonten na wabeka one de course between ono wusu bempa ene Naana brown na chese bibi course wo montem a video di na ho ntisa video no eno fambra bonten no meka ho asem eno na Ghana food na peti na enye patience mensa oyela ode befa ne na ho ede ne trimi pepa asem ne na peti ntisa asem wi ena Pep Donkor beka ya Naana brown so beti Pep Donkor warning ana abusia Pep Donkor so ebe reply Naana brown na ni name no na Mmrantiehene offer video na no react on it but Pep Donkor say Mmrantiehene ebe fa video na no amakwan ama ne college no 18 atem to wedi kan ba betin first warning no chese anko na so mu yi enti we ne de odi ani bre na eba abonten na chese wedi kan ba betutu bi ade amana na ototoma ne no Naana brown so abipie ma o kire se Naana brown oye hwan a okwakofre Mmrantiehene se o ma beko ne ntokwama no na asidi wesi di Naana brown atem no ebuso enyasem ketwa wodi na tema ma bia fra ni kunu Santiago ma chese okofa revel su bempa mo nsem ni na ebipie mu na ebusia jeda akoso so ebeso ema chese wo twabo Mmrantiehene ye papa ema chese wo kire se nsem no kan ne da no odin me mpese me de ma no beboso mpese wankasa wotin nsem no wasum na hu nsem kra me pese me kire but ye be kone akuti ansa na no dikan emi subscribe atem ne emi abro na ewo nche like video no so na bibia enya kama pa yentie mmra chese Pep Donkor waso eja edi egu Naana brown tema o twabo na up and down yenti yeba ebeto aso asina Naana bra abuache wonye wate ohufun kwasi abawo waye madie for 20 years na se mimi biam anu a na wo kwasi a obegyina ho no ma beka de asem wo kwa fra Mmrantiehene so woni me mere o meye beef ma wo kwasi a wani wanyam na wai wani wanyam ne wai wo chimifu a woni wadamfo adi agro for 12 years 12 good years what me sole one day pe ese sane audios begu abontra wo chimifo ba kwase ya wo ye de wo ka asem Naana brown wo ye de wo ka asem wo kun nyansani no wote wo ho no chimifo ba ma na ofra no ho so wo ye nyansani no senko wonim nyansa ne kwase ya to kire ayi wala busia oka se one na danfo di agro 12 years na asem kakra bi ba omontema kwasesa ne videos ne audios aba biku social media egu na nima ase na diamond apia asem ana chese soft mami Pep Donkor opeso o kire se Naana brown ene diamond apia edi agorache na chese entiase kakra bi anya adwuma na chese nkomo mu omadi ne sumase amanfo ho konkonsa ene nnoma eni kwase ba bontin na no Naana brown timidi ni na eba bontin mra akasakasa kakra bi si omontem
na kyese sa 12 years ni na no eka koye se ase Naana Brown no na onya damfo papa na ni na no kyese adwemboni bi hye ne tirim eno ana Pep Donkor chechire musa no watu bi de amani ni kunu na de ebe chire ne de abusua enya asem keto de yenkosu senko ni munyansa nka wo bo odwene ko be stop but wonchimie te se wo Naana Brown kwasia ba te se wo no wonchimie nti no ho ade oyeye wose more fire and the friends behind you way kwasia wo so tresi bo akini hey en kwasia ho ya wotu na woni kejesi na moti sei na woni kejesi na mframa mfamo ntem kejesi bo modin ade woduru de ben computer my ho last minute and na woni kejesi ntem ate last minute and the kejesi oni computer my ho biom kwasia ni pa kire wo kwan a na ato se obewo wo nase ko hini baby te se betrayal te se jesse baby te se na wo aboa wo size enemy wo wo se me ni me sister twere bo akodi obi ababo nta be ka cho se me betray ne da wababo nta be ka so wate se me dia baby kura di ne ho nkomo bone da wachimi wate wabodam me ni me kuru kwa bone won se me kuru kwa bone abeka cho se me mafa na chida kwasia edi ne siye ya ahomache wonu ya manase so camera edi wachie ya mra wote se me ba syndicate do obama wo wusu bempa bema wusu woni wo twada bema wusu woni wuda bema wusu anya wo hwe no edi ne si ye ma wo kun kwase ampani driver wo ne de be wonu ya bema wo boyfriend manasi muso amerika ma manasi di camera si wusu akojira wusu bempa fie papa wo si de eye dai ede na asie bema anya wo hwe no bema anya wo hwe no rutim kwato ho kora wala busia Pep Donkor nsemo wo kire no wo kire se eye Santiago aye Naana Brown eye ni kunu sebi period asa Pep Donkor na eka wo sesen enye jimi na nka wajimi te se Naana Brown a enka emra na chese eye Naana Brown no ene eye Diamond Apia enya beef na chese eye Naana Brown astati release audios a efa eye Diamond Apia ho no na nka ni kunu no sebi period asa nka onim nyansa ko bema ne yere ne ejai but na ni kunu no egusuwa na otechira o ma mo fire na ono krampo no ana chese ososo eja edi gumu nchen ye ka se kotere be ka se di otobo na bo no kra no chese enye ne ho nya hi te se di ugina nchen na o ka se akowani gine to fa ha yes eno ana chese Pep Donkor pese o chese ni kunu no sebi producer de o ye ne entwaye na Naana Brown betrayal ni na ne se we betray Diamond Apia because only dey grow for 12 years no 12 years ni the menji ni say drew there but Pep Donkor na kan tie was yes we den ye kan sa so ebusia o kire say 12 years na cheso mu dey agro no na eni kwan say eye Naana Brown etimi ba bonte ebe drop audios na obe release audios e dey fa eye na eye Diamond Apia ho na ebusia sindi cash e dey ne ko sorry ye friend simple KJC ede ne ko aye computer man ho na ode ne ko computer man ho ne ko wi ase no na Naana Brown crew ya kwakwo wo KJC ase ama chese busua ya pam KJC ama chese kisi KJC cramp notifi KJC so ampa oba mate be ka asem ne se ono ene introduce Naana Brown ede ne ma aye computer man ema chese okoye adwuma ewo ne TV station obeka ya ambra chese Naana Brown aye adwuma o computer man TV station okofa aye papa bi ba ya na wo chese papa no ni bibifa aye agrada ho abusua sansem no na nyensem ketwa ebeye ejapa okroma na chese na agrada so na ne buofu that time no na o twabo Naana Brown na enyasem ketwa enti aye Pep Donkor chirima Naana Brown aye betrayal say they will betray aye Diamond Apia no sa na betray aye KJC empokura ne syndicate de ne call aye Reverend Usubempa no Naana Brown eko wo syndicate ase ekire aye Reverend Usubempa ama afie ko wiase no na chese aye Naana Brown abeji Reverend Usubempa aboso ama chese na syndicate krampo no onya kwan emben aye Reverend Usubempa krampo bima na enyasem ketwa na de obeso chene say then the course so chese eye ekoba ase sinikasha kope be mama kope obama Reverend Usubempa na wo Naana Brown udienwika akopapa ni fie ma wukunu drive akọ be ma chese wono ware ye na wo ba ware no utimi ko be ma ifie ekobusabisa no question say eye den ana sinikash ekope eye oba edema Reverend Usubempa eno ana chese eye Pep Donkor echechima nani abra otwitwabo eye Naana Brown ene eye ni kunu Santiago ni yenkoso ni enti nsema Pep Donkor ekan se me meti we manager ti hoyi na mati se
Wodi kwasia be chirifo ngega na me kwatwe kona yede because enya me hwe no. Enya me hwe no me believe myself say enya me hwe. Eti na bra way. Me bisa wo se enya wo hwe no wo so be mpa no. Sa ebeli kan tente na wo kunu kwasia mpani chimifo no. Wode wo tena ka mu. Ede wo kokopie fie ho amanase video wo de beto abontene no. Me sister ye bisa wo. Ye no ntia nam so ma sesei. Woni syndicate nkasa biom no me bisa wo. Me bisa wo. Me bisa wo. Wo wusu be mpa ye ka se ne ba ene wo ba no. Wa ba bontene be ya no. But ye ka se ne mpna ene syndicate wo ba bontene. Ebe grant interview. So when you syndicate mpo. Powerful message. Wonderful. Wasiaba. Ya kaso owusu bempedi. Waju feko, efaka, esoko, esake, eboko, echoko, ewasam, esukun, esagurum, esamam, dogi, epanyan, egurudo. Me say, emre beto abontini se jim. Unu amanase de to abontini. Owusu bempa besan wuti. Dabi. Obesan wuti. Ebesine. Including ebana one na wo no. Obesan wuti. Dabi. But emra ye kan syndicate de obesan syndicate it straight. Sister, there is question mark. What she me popo banana brown. What? Kwasia. What's the wale Santiago. And I love Santiago. Nana brown them you prove what you say Santiago. One in the times will be any which Nana brown and be boduya. Kwasia bay. Me say when na Santiago tonight is also will be any which Nana brown. Come out, bebodia. A boy told you what it. Oh, for phone. Unye nya what it. Wasia wasrama wansa di watie abua wo sai enemy won wo sai we de na nyame de ma me mapo won wo sai mapo hwe me ho won wo sai mapo wasia wa bridge ma wo honam nyina yese ayi ni patuntum hwe de waye what homoje ma wo be si camera so aje wo de filter na no filter dwani ja wo so won sete wo camera wasia wo filter wasra ma won santem hwe nyina ya ayi obi ehu so wasra wasia bua wo sai enemy Chimifo na bna we me se wo size enemy abomu aboa wo na wo kwan e de ben Mmrantiehene so wo mra me koma wo bodam na me misro menni wonum wate wo no kru Santiago menni wonum wasia monum ye me water closet wo bodam na wo adwenpahene kafra adwenpahene kafra piesie kafra enya ne wo Mmrantiehene bra ha mudin ne sese adwenpahene ne Mmrantiehene mudin ne sese tikafra adwenpahene wo ma me bo udin na nya me ne wo Mmrantiehene braha ma me kansa ba ko kiro ma me fa adwenpahene ko ntwa mpoa adwenpahene onzo ne yere da bia wo prezi ne yere nti na bra chimifo kwase abai anka me hu ye be me na sen ko besi wa no wo prezi wo be me na besi wa na ko wajeje wo ho ba te wo ba de ena mi kunu kwase wo ho fu wo chimifo ba ya hwe na no tusiye wo betena se be ka kire o mo se o mo makwa hyehyɛ selekom o mo nyai na o mo pɔ ne de ende otu o mo fonye ye wo mo masra te se wo na bra wasra woro o honam nyina atu aguo ende otu o mo fonye ye wo ene o mo makwa ye o mo fu o mo nya na kwase o mo makwa ade o mo ani echa kwa ye tattoo o mo de o mo je ye wo kwase ani mo de o ko ya wo se ye nye woni echi tattoo ma no de ene de ye normal me boa wo chimifo ba ende ye surgery ni bia de nyakopon de ama no wakwa we edi tattoo ato ho no ende ye surgery ni bia wo ende ye surgery ni bia ene de ye normal wonni sika kwa ye wafu aka kire de se wonni sika kwa ye wafu so wonni sika kwa ye wo yemu a na brown ka kire se wonni sika kwa ye wani because sika eso na na de kwa ye tattoo ato woni echi no so wati me kwa ye woni echi tattoo na wati me abomode atonku asra awura kala nyame de ma wato agudi a sister obi kwa ye ne to meka ho asem obi kwa ye ne yemu emeka ho asem wunye nwo sa atebia nti ko anu tum wachimi ache na bra wa wate o fon kwasiaba o chimifo betrayer o betray won krofo a won o menam de wonimu ani mesi die ne sie na no papa wo kun chimifo Santiago na wo se me se me bebo wa wade me begu wa wade hu fi a wo ne mede wa bodam ma bo wo kun dini magu wa wade hu fi eti bra ne be ne menne kwasi animu wo kwatro letter kwatro scripture ene kwatena na atu no na wo fi se me de me aboa o me yodwan kase me de okoto ne bodwe na wo de duru wo so a wo de mbakwa ahemfie na bra fa me kwana me twen na bra sama me tisi Ghana sama me na me twen kwasia na ka wo behunu ba bia me do begina
Nana Brown. Anka obo baby am do becha. So what me. So aboa. Manasi girlfriend, Manasi so what do. Manasi was so what do. Or so what do kwa twa yensuo Nana Brown. Manasi so what check. What did what you wura e koso ya so do kwempon. Asa cheche. Nana Brown, asa cheche to kru chimifo ya. Ne kwata aye bodom se kwakwa abere na ese no. Wono na betena wo ho. Esan so wono nsa na so wono nsa mumienu mada. Kwate na nya adwuma. Wo bodam. Kwasia. Be ma di wa wie no atoka ama wo. Na wajika na free wunsam. Manasi se menka nkyira wo se. Owusu bempa. Akwala no eye ne dia. E dia na wo kan fa ho. Mami mesu be ni fi. Owusu bempa waso mpokuyam. Maka. Owusu bempa waso mpokuyam. Me se dia na si ya homache anopa. Sister, uso mirika ma wonua Manasi di camera to so na won hyempa bo ba walefo. Won hyempa bo. Nana bra won hyempa bo wona mu mirika babam. Ena wodi koduru owusu bempa fie. Ai papa, mate se yes say in the cash apo oba de amount. Me pese mi be huru mu nokore. Oba walefo. Oba walefo wo da be ma chi se twe be ma won wale ye ho kora. Oba walefo. Hello. So abusia nsɛm na ɛkɔ no ana ɛyɛ Pep Donkor abɛkyerɛkyerɛ mu kakra no a kyɛ sɛ revenue subempa aso ɛyɛ Nana Brown seven product sampanifo we dem anim aso ne nofo mu ama kyɛ sɛ no ehun ti na kyɛ sɛ Nana Brown ɛsɔre ahomache ama ne kun driver ne de call revenue subempa fie sɛ ɔkwa bisa na nneoma ɛkɔ so between ɔno revenue subempa ɛne sini cash sɛ sini cash ɛkɔpɛ ɛyɛ ma ɛde ama revenue subempa abusia nsɛm na kyɛ sɛ Pep Donkor kanede anu odin yi pa na kyese busua wakasa yi pa nsem a waka no anu odin ma kyese wotimu se waka dog nsem bi akeka sukunde bi ne nyoma bi akokɔ so kyese wotimu so se obo Nana Brown ni kunu ni din na kyese de besi no na asi na kyese de Nana Brown pese oye bia no onye na ono Pep Donkor onhwe de besi okroma ti Nana Brown pa onfa no kugina hemfie no onim na obaga na Nana Brown esama no wa hemfie a bi odi Nana Brown bi gina no enya asem ketu abusua okoso kansem na abusua je dako a kyese akoyese Pep Donkor manager yes ono so aba be kasa na sidi ono so abetu bi de ama ne Mmrantiehene no abusua enya asem ketu ayenti je dako so ensem ne bi me do to life. Me teacher obi a tifo bi ta ko na kase me pese me nyama se bi ma sa kwase ajimi fo Mmrantiehene no jimi fo te se papa Mmrantiehene na me so so nyansa e wa de wo mo jim o papa kwase panyi o papa ko wi se ni o rin sa bro o mu dia ni pito koda kwase be ma Bam na wo nyame abo wa ma o timi abudwo mbo te se wo twese da on fi baka se o mi onidi wo timi ni onidi wonya wi papa so ndi America, we for their page, but you know what now? What the Facebook now? What the person now? What stress stars? Me do we have me do we have because Papa Tibia, Sanji Minu flow to Mojana account. Sanko Papa and Yan Safunipan or Bema or Dagani, Nakoma, me Jimmy for a showing Mamino, I'm for already skittle. Imagine a Prebeka Chama was so Papa, your man, why they are so. Why you know what dear? I don't know where your mama. Your mammy, why they are so. When you enter one and why they are so, Mmrantiehene, enter a wounding Yansa and go in Yansa and come a class in Fra, Sako Shikai, or do poor from Mano, Mugu, woman in your say, and yes, I have a pension every dinner and Quasia for Jimmy from Amana Mugu and the fast along. I was in Modia Terminal. Near a brave perpetual bono, what you ever have. More than man in Bema, almost a camera, near will, when you say, more song was here a reclamo. Now we are Granum Poitia, near you forget him. But Siafon Bois, in Gaya Mukuru to be, and from one, I want to one of the other 2 stars. But Siap Bema Mmrantiehene, who so young Bema, or so young Bema, Papa, I will go through the egg in a time. Only Nyansa, only Bema. Jimmy for any mammy when I wanted to one for Yanson, where's the one to know, no, what from you want to Ofri no ma men sem hwe fom nti ni tiri na sei Americans over pay we in the insa and all the way na wa we over pay any din ke se why secretary why secretary want to be a kase pasia chiesa
na friends a won kwasi afo Jimmy from bana omo ti wo falo no nyenya mi kwasi papa Jimmy for bi so by fe o say Naana brand ne kunu di obaka ne a na obudu na ya hwe when Jimmy anka o ma me papa wo no obudu na emehwe wo obudu na hwe obudu ni history to say papa firi so na me nka obudu history o de akire obudu no Pʋŋchɛs on di omeka wo Mrs. Sari Podo begins to make a Shabema Jimmy from Fonotna, Kumasi, you didn't walk on Naana, Yamada, when you're going to be shot, I'm Blachis, Uncle, one what he say, Bravo, other class of Buddha National to Bakoma, or Buddha National, one woman to a joe, or Buddha National to a woman of Fase, Jimmy, what in Yanza? Nipa wani yanka na kira se mudo kra no the bicycle na digiska enti na you know what fast so de na yiri sikam no or the na digiska no like a fat and like uncle like a nephew also branch a young boy, which is so young boy, you go Brapano, what about Trana, we should be able to say, Yanto starts a mouth. Jimmy for them, that was it. Next time for company, never company, and now. Yamisra. Wala busia so jeda akososo ensem a chese ono so ede ba ma eye Mmrantiehene no wabetwa bodi pa chese abusia Pep Donkor ene jeda ko omani abre omo so omo hwe ma eye Mmrantiehene enfo omo ntena eye chese ni page so na omma ne college embedi omatem ebi aso na brown so ama chese abusia omadi na brown atem ma chese revel so be important be bi dwene no hokrampo no ye de na abawa be fra eye ntokwa ekosui abusia oso beti ma kire wadwen or comment section ho Insight GH any team me subscribe button no me abel na one channel like video no so na bibia enya kama pa ana mdu si Yakopɔn hwaw na onye okese se wo jembre na wo kam ho makraw